this building is right in the middle of Māwhera, right in the heart of community. He kāinga hou e whakakotahi ana I te hapori me te iwi o Te Tai Poutini. Awesome opportunity for us to showcase the designers, the builders, our kaimahi and the iwi to the rest of the community here. No tēnei wiki I tūwhera ai ngā tatau o te tari hou o Poutini Waiora I Māwhera. Ko tā te kai whakahaere raupapa a Zitana e uru atu ana rātou ki te pokapū o te hapori. A lot of our whānau that we've worked with may not trust the services that are out there. We have a real relational connection, a real hono, and a responsibility to be a part of our community and making sure that they have the options that they choose to be a part of our community and knowing that they can come into a safe space, speak how they wish to, show up how they wish to, and we can meet them in the middle. So we're seeing a higher level of need, absolutely, definitely, with the cost of living. I tū te kaupapa o Poutini Waiora I ngā tau, iwa te kau. A Koinei te whare hanga hou tuatahi. E ai ki te māngai o Poutini ngai tahu a Lisa Tūmahai, mā tēnei whare hauora a hapori, ka pai ake tā rātou whakatutuki I ngā hiahia o ngā whānau. The cost of living, the cost of schooling, the cost of fuel, so there's a whole lot of pressures on whānau. We're really lucky that we've got a service that can give more well-rounded support. So we have a service called kaipuku, which is supporting whānau right across Te Tai Poutini with produce and food and meat and things like that. And our kai tūwhana staff, which is our whānau order staff, they do a lot of work with the community on other needs. There's a lot of work being done to improve access to quality healthcare over here. Ko te tikanga o kaipuku, ka tuku kai ki ngā ratonga e mahi ana ki te taha o ngā whānau. Mō te tari hou, ka whaiwāhitanga ngā whānau ki reira I ngā wiki tata nei. Hora kairangi Nicholas, Tahu News.